Sanibona noyenganza ukuthi sanibonani iso leso sikhathi bafana bakithi iso leso sikhathi leso engisithembisile ukuthi ngiyabuya uma le ndoda ingabuyanga sengibuyile bafana bakithi yimi lo nayi ngizovula leli namhlanje lokuqala ileli la namhlanje lokuqala 2 uma kuukuthi le ndoda ayifuni futhi ukubuya izonichazela nale ngiyabuya nale bayokutshela ke mfana wami ubuze kwabafundile mawukuthi bakhona lapha eduze kwakhe abafundile bekutshele ngale ncwadi le ukuthi le ncwadi le isho ukuthini le ncwadi le uyezwa mfana wami ubabuze nje ukuthi isho ukuthini le ncwadi le uyithola ebookshop ke mfana wami uyithole eTradini le uyithola ebookshop kuphela le ubabuze mfana wami bayokuphendula bekutshele ukuthi le ncwadi la ivele itholakala nje le right mfana wami ngangaweke namhlanje angilwi nawe futhi angidlali nawe kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mfana wami kwenzakalani la emhlabeni uKhuzani ukuphikile kwendoda ukuphikile umgodi wathi umgodi akakwazi efonelwa induna inkosi yasembumbulu njengoba uhlala uthi ngasembumbulu wena waphika umgodi wathi wakhipha ilist umgodi wathi umgodi akamazi uMax Makhanya ngaphansi kwabalandeli bakhe lo Max okuthuthuka abantu ngegama likaKhuzani angimazi mina usho umgodi right ke sifike kanjani lapho na ngikutshelile ngathi endlunkulu uyafuneka wayibona wayitshela ukuthi ke wena uhlakaniphile uyinsizwa ngithi endlunkulu baba uyafuneka namanje ngisakutshela endlunkulu uyafuneka ufika ke exoliseni ufike kanjani exoliseni wena ngoba ngifuna ukucacisela abantu ukuthi uzofika exoliseni ufike kanjani ubaba u3 second kade kufuna namanje futhi usakufuna uxhumene baba nenduna nenkosi yasembumbulu la ohlala uthi ungakhona yaphika inkosi yasembumbulu yathi ayikwazi ayimazi Max Makhanya yona yazama ke ukukufuna yakufuna yazi yakuthola ukuthi uMax Makhanya uthi ungwaka Max Makhanya lapha ya eduze walestrad wagcina setholakala umama wakho ukuthi ikhona ingane ekuthiwa ibiza ngoMax Makhanya la ku TikTok kodwa mina ngiyazi njengoMax Makhanya yona igama layo usibanibani wakasibanibani wena ngoba uqamba amanga uthi uMax wakaMakhanya wena uyibiza ngoMakhanya because of umama wakho wathi kuwe ungwakaMakhanya ngoba nakho ukhulele khona ngoba nakho wagana khona umama wakho kodwa wena awuyena wakaMakhanya shona isibongo sakho ndoda tshela abantu iqiniso ukuthi ungwaka bani ubani igama lakho hlukana nabakwaMakhanya embumbulu uyangizwa ukuthi ngithini ileke inkosi lapha ya kubama wakho khali inyembezi umama wakho wathi akasakwazi nokuthi washona lapho segcina kubo TikTok lapha ngoba wahamba ekhaya ubhungele Randback ngokuthi wahamba ekhaya usha umama wakho umshayela imali zaka Rev umama wakho wathatha kubo umncane ezogana kulomuzi wakuthatha umama wakho wena le kubo umama wakhe wathi ngeke ngisho ingane yami ngoba iyodwa la ekhaya kusenabantu umama wakho wakuthatha ukukhulisela kwaMakhanya uthema ngabe ulimala ngemonto wena uginqika ngemonto mfana wami walimala ikhanda baphesha kodokotela bakufaka uthayela odokotela base bekufaka inwele lezi amafonkhongo lawe inwele ngisho inwele zakhe balandeli bakhe maningayibuka inwele zakhe ayifani lezi kadubula lezi ayifani ngisho ngathi akathi eshaya nje ikhanda njengalomfana lo oshaya ikhanda ngeke yenze le nto leyo ngoba uyazi ukuthi kwenzakalana ekhanda lakhe angihlekisi ke ngalokho kodwa ngifuna ukuntshela ngaleli xoku leni leli so ke lo mfana lona umama wakhe ke ube sekhipha igama lo ukuthi lo mfana wamshaya emshayile ukuthi udla imali zakhe engazi ngisho isente umama wakhe wamshaya qede lapho wabhungukele Randback awu mana wendoda mana imali kaBhaka lena uBhaka hlale kufakela yona uyenzani ngoba kuyavela ukuthi wena uBhaka uyakubhadara each and every time uyakubhadara uBhaka uyenzani le mali ngoba ngikhumbula mina kuthi uMax ugqoke kahle uhlala kuphi kwenzakalani ngoMax mina ngikwazi ukuhlala ufake le nto leyo ukuvika isibhamu nje kuphela ngikwazi ukuhlala ufake le nto nje kuphela uBhaka le mali ohlala uyifake lo uBhaka uyenzani bopha so baba uBhaka thiwa ulapha ilonda akayilapha ingqondo yomuntu ulapha ilonda kuphela angikho ke lapho baba right ke ngisuke lapho ngizela wendoda
endlunkulu bazokuthola endlunkulu bazokuthola endlunkulu khulileka noma ungayifihla wenzeni sebekutholile abasendlunkulu ukuthi wena usebenzela e-shopping center yase Alexandra usebenza ngase Nedbank uhamba ngeNP 200 i-registration yakho ngiyoyibiza ngelinye ilanga masengithanda uhamba ngeNP 200 imonto yomsebenzi mawungabe ushayisa uhamba ngenyawo uyogudla ngaseMalboro traffic department uhamba ngaseMalboro kulowo mgwaqo loyo sengikhohliwe igama la ngutshela indaba zakho wena usutholakele khulileka brazo so ke ngoba bakhona abakuthandayo kuyibrand yendlamlenze group bakhona abakuthandayo engabala kubo omvumeleni umkhaya wami umvumeleni rank Zwane anganoma urank mvumeleni Zwane igama kodwa ninjalo bakuthiphileke umvumeleni bathi umvumeleni indoda uhlala uthi awuxolisi nje xolisa namhlanje omvumeleni abakhipha igama lo ukuthi xolisa ukuthi uthuka ushembe uthuke isilo samabandla lonke ubachamela ekhanda labantu abakhulu kangaka ubachamela ekhanda wena base bethi xolisa ndoda ngoba wena ubuyitshela ukuthi ibackup uzoyithola lapha umgodi wachitha umgodi wathi akakwazi so bathenga ukuthola ukuthi uyafuneka ngalendlela ofuneka ngayo wasusuka lapho wena wasukhipha igama lo ukuthi uyaxolisa namhlanje wena usiwazi ingoma zamaNazaretha usiwazi ingoma zamaNazaretha engani wena wathi nje ushemba umfuni kuthiwa ke baba kufuneka inkomo ezu5 lapha ya esigodlweni sesilo lapha yana esigodlweni sesilo kwaNongoma kufuneka inkomo ezu5 zenhlawulo uqede lapho uhamba uyohlawula kwaShembe ngenkomo ezu3 zu3 kwaShembe zu5 le nakho ehlala Nkosi lapha esigodlweni sesilo lapha kwakhangela amankengane usaphika namanje lokho usaphika namanje tshela abantu iqiniso ndoda ngoba ngizokutshela mina upha 2 years futhi na upha 2 wakho ulele la mfana wami tshela abantu iqiniso babo ukuthi ngawe uzufika exoliseni wathi wena uxolisa futhi awuze ngayisola ngento enzakala kwanti uxolisa mfana uyophi uyabona mawufuna ukuphila kulomhlaba uyophilela khona uxolisa mfana ngoba liyaxhoshwa libhekile iso so wena uthi uxolisa ngithi insizwa wena inkomo ezo5 ziyafuneka akakhangela amankengane inkomo ezo3 ziyafuneka lapha kwaShembe mfana kithi yikho ke lokho sekuphoqa ukuthi uzukhipha igama lo ukuthi uyaxolisa mfana wami nakhona uphushwa yinduna engabalula kuzo urank manager Zwane othe kuwe xolisa kubabuShembe nesilo samabandla akaZulu onke wasukhipha igama lo ukuthi uyaxolisa hayi ngoba uxolisa uqonda uxolisa ubungeke uxolise futhi mama wakho ndoda uyakhala ngawe uyakufuna mama wakho yebo wamshaya kodwa egcineni kwakho konke umama wakhe uyakufuna mama wakho le mfana wami embumbulu lapha owamshiya khona letha mkade umshayile ngizwile futhi kuthiwe ngathi le mali oyibhadara ubhaka wena mfana kuthiwa ulala noma hosha ngapha emkhukhwini eRandburg ngiyakhumbula ngelinye ilanga ufake enye ivideo yomunye umahosha wayegula Nkosi yami egula lo yamahosha egula man egula lo yamahosha loyana wabuye futhi wazofaka omunye nje umpofanyana uyisidubutubanyana Max thiwa ingakho ukukhipha igama lo ukuthi ngeke uganwe wena ufune umfazi wena uyophila kanjani mfana ungena mfazi uyophila kanjani mfana ungena mfazi uyophila kanjani ungena mfazi uphikiweke mfana wami lapha kwaNdlamlenze ikuphikile Ndlamlenze athi ayikwazi wena waphikwe embumbulu lapho uhlala uthi ungakhona awaziwa khona kutshela abantu iqiniso ukuthi ubani igama lakho ungwakabani futhi ungwakabani mawungafuni futhi ukwenza leyo nto leyo mina ngizobuya angikhathalele kuthenjwa ngiyaxolisa kakhulu kobhuti abangikhuzile ukuthi ngingabuyi namhlanje ngale video cha bobhuti ngiyanihlonipha kodwa kuyangiphoqa ukuthi ngikwenze lokho ngoba uyaphapha ngifuna ukukwehlisa ukuphapha uyaphapha wena mfana ngiyema la